sama Ani Yuanda. Hari ini kita mau ngapain nih? Nyalain petasan. Oke, kita mau nyalain petasan teman-teman. Yang pertama ada petasan apa nih? Kembang api. Ada petasan air mancur teman-teman nih, kayak es krim ya. Kemudian ada petasan tulis. Habis gitu ada petasan lampu neon. Setelah itu ada petasan kobra, ada petasan disco, ada petasan kura-kura. Oke teman-teman, kita langsung nyalain aja yuk. Siap? Mau yang mana dulu? Oke teman-teman, yang pertama kita mau nyalain petasan disco, petasan air mancur maksudnya ya. Ini kayak es krim teman-teman, kita simpan di bawah ya, nanti kayak air mancur. Dekat ya, As. Sini lihat aja, lihat. Mulai. Iya. Ayas duluan. Sini lihat sini. Sini kakak, lihat sini kak. Awas panas kak. Asman kena orang ya, awas ya. Awas kena orang. Lagi biar lama. Awas kakak, jangan digituin kan, ntar kena orang. Awas sis. Awas dah. Nah. Awas kena si Parajan, awas. Awas. Awas kena tangan. Gayo. As. Kakak ke bawah kak. Bawahin kak, tulisin ke bawahin. Jangan ke situin, ke bawah. Nah gitu. Damai, jangan gituin, jangan ke orangin. Jangan dialung, udah biarin aja pegang. Asman, tangan.
Dadah teman-teman gitu. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah. Nyalain petasan. Nah,